Assalamualaikum, kulang wa bangsa nagumanga bulayo kami saya sa Mulundu. Na paginuino kamirkano sa kasuportaan tano si Aminuddin Saga Mala apakat tatalingumaan a konsehal sa Ingedaya a Mulundu. Number 15 sa balota. Mangalo kasami nagumanga pagariyami sa Ingedaya Mulundu. Paginuino kami ayat tanugupan si Aminuddin Mala para konsihal. Pagari ko ay ang aden nugupi si Aminuddin Mala para sa konsihal. Pagari ko ay ang aden butuwi si Aminuddin Mala para sa konsihal. Benar ko kemudahan ada natin dagian mapipikirian para ko ingedian si Aminuddin Mala ayatan no botoan ayatan no den sarigan para sa konsihal. Pangutan susarig betano den magugupa kui pelinta doing ada kui tegumpiya detua kesarigan ayatan no botoan Aminuddin Saga Mala para sa konsihal. Yawa paman, suka pili sa dato si Aminuddin Mala na ayatano ibuto kamala sugagaw niyan nagupa naguntaman sa lakaw di sa lakaw na pagugupa niyan kung mga awi da akal lukatukawan niyan kapakay sa kaniyan na aya pagupasan masakaw kung mga tao nagubara bagsaan na badi pamimili so mga ugupiyan na mga taga Mulundu katayaman sudato akasari gantano sa dauro gantano na tupangan tano naguugupan tano mag-isa-isa tano sa ayatano ibuto. Derasala kau ki Aminuddin Mala igagaw kapakai tanuron sumiro pangunutan susarig betano dan magugupa kui pelinta doing ada kui tegumpiya detua kesarigan ayatan nubutuan Aminuddin Saga Mala para sa konsihal. Derasala kau ki Aminuddin Mala igagaw kapakai tanuron sumiro si Aminuddin Mala ayatan no botoan ayatan no den sarigan para sa konsihal. Pangutan susarig betano den magugupa kui pelinta doing ada kui tegumpiya detua kesarigan ayatan no botoan Aminuddin Saga Mala para sa konsihal. Assalamualaikum, kulang wa bangsa nagumanga bulayo kami saya sa Mulundu. Na paginuino kamirkano sa kasuportaan tano si Aminuddin Saga Mala apakat tatalingumaan a konsehal sa Ingedaya a Mulundu. Number 15 sa balota. Number 15 sa balota.